حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد. Kwezi watukufu mafundi watu wa babatu wazazahatu wanashahatu wanama wanzani ngasima sihu rikana hazi na mabunjilio na ndongozi njiri zifanyao jaboka itila o mwabian yauka ekantua nilia intinga mjoji wanilia ntijojati ula watifu jowa ula wahafa banga watuka uwana haku hamada amino ye jamadami no wa ula wawafu ko jamba miimi ikayao ngwajuwao yauka njajo wao nani wabenye yabo de namna yoba upando hao. Kwezi watukufu timambia ni yauka ngaribe hao barua mahala ni huinji ngabo wandwendao mabunjilioni azali ezendongo ya kanizo nizo ya kauzifanya ulemengo isawa zichua na hiyo de diaspora prefecture ya Paris mabunjilio ya hatu ne madama nyo ya hatu ngwazijua ao yauka emanarenda ao bala de dictature au kayo de titri riko kaza haina usikurifanya madamanyo hata mpaka de makatiano appel de Paris ngwa haruma madamanyo ezeno hizo tika uanzishwa barua ngabo hizo mimi naanzi hawami ngabo hizo naanzishiwa ngabo hizo naruma tito wa ushahidi usiku lelo haruma emahadisi rakao yafanya da sina mzee watu zuki wangu Shafi wa Ben Sharafa omalahoni omirayani homijini haruma enti haina mdunge no wanzani haina mdunge ne maadui shanga mjua ya ukana hani kabarua na yabu katajo ni kabarua nende na dufanya betizi ngapo warema nao shasonti pia rilo na hamune ntingari yelewa ya ukana ntinge ndo nayo tambia diaspora ya ukana idha lam tajidu ahadin yuhibbaka fala takrahu nafsak ekakotunda mndu ya hanza ketu bidi ujiyenke makati yanu haina mndu wa diaspora haelewa ya ukana wandu walo kumari mwariengao karna ujua Hambaka ranzorende bahanu nione msumari nguo bahanu bala au nione mbahindu icho ufusele gari langu nikeka nivea ngena virana hedi. Timambia ni yoka abuwo do pandi wa Shafi wa Ben Sharafa ngabo mzee wangu mzee Ashrafi Said Hashim ngamino wanama na wandu ajiweka yao embwana inu garendao harumwe mbwana inu ngami jambweza sha e diferencia hangu nae do kaenge jambweza ngwanzu yaziyo wandu wede minga mwanzo ni jue ewedo harakado bini mdunge risaidi harakado wasudishe mbwana inu nyosi pia ngamzijuao halafu damina mzee wangu nyezi mga tumnika umurimle ifoni do zamba babo ngabo ntujo twa wavumbu wa shawanu ngabine garanti ekati wavumbu wangu wajo ni para wabiza baroka wavumbu au fanya nayo direct wandwaji rifanyo hazi wao kwa tuju wala baingeti ulawa washangwa wajo continue hazi shawanu ngabo wakati na kadamina wandu wangu waonesao ya ukana emduoi hafanya beti zizinji ti urumu uende wani ulililie mdukata honde huwaola urende we irewe uhibi ufanya dega zinji ya bora maseza ngo hizo mdukata lelo wafanyishiha conference yafanyishiha ni mzee watu Shafi wa Ben Sharafa tika yabo haukara nzira Disemba na inu Dr. Jimmy Shafi wa Ben Sharafa Adinan Sedumar Sheka wandu wenji watukufura kauka wazima harumweze madamanyo randi karjaka ula wa French karjaka ula wa haruma dahubini Burger King ilo dahubini banu Nation rikau deplacer haku Châtelet Nation rika ili rifanya mabujulio hatu ne hadisi ya uka riwasudishe embwana yinu yabo haonana na wandu ngabo wahele fitina ngabo wahe diplomasi ngabo eze ndini zinu eze group ikayao ngapo makalumduka no subutia zivumbuwe yele bana na bado wahele fitina wando pia ngwatundao masula haya hao ngabo watundao ina mahala baloma zo son tipia wando ngwaona naona wantu ngabo menji harumama bunjiliyo ya hatu no wando waruonana ngabo waonana makatili mara hitu ngabo waonana na wandu autoria ni matajiri ngabo waonana na wandu wa diplomasi ngabo waonana na wandu wa sharia ezo hizo ngabo zinji yabo ukoti participe yene mana ndungwa bio wandu ya ukana aina rogo mratu swe tinda ukanguzichuo uka tifanya direct ndungu juu ya jibu abonge mengoni mwa wandu hadisi damina wa manama za kiswafuani no watukufu mlo yabo ngabo wandu waronesa ukana ngabo mna problemu mtiti hauke bwana woi wanu mtisofiri kwa balengu njo malahoni au mijini edaila mpa hindu basi parce que hata mjore ngabale mafoto ya langu ya longo ya tamba za pia le plus populaire le plus aimé na zila zonti pia majayala do yaonesa shawa nongo ajuao ya katwanziwa
akahatole wo mfano huo ya wandu kadha ekauto para wandu wajaba wena mjom kwejao ngwajofa yawe ende mrani kwa riali yawe jara kwa gejuze maveke ya Komori shaizo kezijaka muhimu ezilo muhimu dokana ezedeka yazifanya hizo ngezitongezao o wandu wanu waelewe ya ukana ngebidio rechange parce que ngasi hamanga risaidi yao fahavalu alafu ma fahavalu yanu ya isa ya rita shiengoni yabo shiengori liyo ngelazimio rechange ea lazimu hindi lelo watukufu eri change ni kemdu riango auri ni kemdu ranzo auri ni kemdu jo yelewana ekazali wakara likume hanikwaze ralindaru o wazungu arengeze ralimfukare azalingu jo arengeze ralimbili wanusute na hendeza he harudi arengeri alila fanya dega zinji itogeza o wazungu yantima jindu nganzo zenteresa sha yantima jindu waelewa yaukana ngariye ngwao anafrika kamili mengoni mwema rais walona ankili wawanili ya wensi ya hao baada mwishia Magufuli wandu waduishia Sakara Ibrahim Traore ngamwishi yao oi senu ntijira ma safati jifasa tijiro dobi we ulo Afrique du Sud wa mengoni mwa wandu wekaya ngwa haruma sharia azali hakauli tataziza sha waende delegation wakana wandu hunu mzee wahangu wolangu wanzu azali ala wemza shirafi basinga bo wandu wenda wa Komori wendo wamba kana bala hufanya problemu zinji tongeza si Afrika karitujo avance ya kanga rutungo tsanganywa son tipi ya ukasi wandu wa kudeta na banunga bo wandu wanzi wao harumeze ntiza hao banunga bo wandu wanenda zema harumeze ntiza hao shawe wizo ufanyao kujafanya zema walelo bo dai Ramaphosa marhaba menji mtukufu Jamal Malim wohambilwa ni Donald Trump ya uka nike chamba ha amba misi de ma president wa he golf aina wahambilwa ko balisa biyo wahore basibo watukufu wakati yo azali hamba ezerori uzifanyao rihusutene shema zawi yafanya yo ngayo très flagrant mruja Erdogani weka ilwana na Faransa yabo eyamvyo ya hezabari ya irejes ede aeroporo engure le Faransa soja asisiza jindwaji jema zaha ya si arumwezi hajivuru shaba joji waenge hajange na relation haina mru nga ezentipia ngezendo ha masula haina mru ntuma ala walo gasha haina mru ntuma ala walo dhahabu haina mru ntuma ala walo gazi shele kama mathalani Russia haba ntumnikani shakwa nau zingabanya kwa jomba garenga hunu yo de siasa yo de diplomatie yo de zinamne zinko sendao mimi njaka uzijua ngamina mahamili vanu njaparo jwa ruko za uswe namna hiyo shanga mina mahamili vanu wazunguti wa njia makatili waloneze mali kumuyo ngari waonao mimi njatoka na titre ya ukanende nao nekota oyabiri shoni asomo mbabi titi Mwenyezi Mungu amubia basi shanga bwandu wakana to amanaku ngabwandu wakana wanzani ngabwandu alona mahaminji wandu wanga mmanjiyo swanga mkoshofera swanga mpiho swanga mwabaliyo swanga bododa ketemwe ngamruma ni bale barua nisipe bana inde bana tulash dokanga mondo zitwamaya ngamone bwana abonge abo tikanzo Komori won tipia bo mwana mamtukufu enfant du pays na mwene swa Komori bo sikwa chana ti ushukuria basi ono video ya haho wanda watahadharisha aruma Facebook FM nezengo iso hakika zibenuha ba rantie manga ujowadunga waone sezengo bakonda uzene sazo jazakallahu khairan manama Faruk aizo skantana behindi ilo wa Komori wala muhe bano abasa siparomabia ni okana Fatihu azali hamba ngebenu hao ya uka Faransa ya ndisolumizi wa rumeze nsiza Afrika zabari doka gusaidiyo ma fujari gusaidiyo weti gusaidiyo wandu wasisa madza rumeze nsiza hao na ingu wasutene ngu wa paro na izo zontipia Europe wa zone sa video nga minyo tiitia ya uka ezekasa kasa ne bwana wenge miliarderi wandu zihum tijime machana mfukari wa fobarini haruma mnazi siwa jawo zinji dega zinjibo ko Europe wa zone sa yora dionku ya Faransa bana halafu ezengo hizo zitusho wandu pia ya uka azali ha paro kado zinji azali ho accede e president wa Union Africaine ya lama hadisi ya kaupulo aende yanga leka mtushida fanyise sulu na zila zonti pia aende habwa eke unjeze tzizinu za ensi ngojorino kado ya sa
yabo ezango hizo tizishia si para band ezango mimi njaparo de ke dorse njaparo da Champs-Élysées mimi usiku na dona zane de Champs-Élysées do siku azali ya kauja na yon twenda bo mnaoneha wakawa ndo ni fiti no bale bwana ola mtoda tire ngo tizinga robo hatari kawa na mina mwana mshe moroni na mwanama ko uheza ondo midene na zingaro atendeti zingaro abo hata emetro wanibali yo musizoni wadiwa ntarumwe metro aba na rihuone ezezoni zini sena ujobona ondo wakabavuni abo wa maore wadawa para oskila zali yakauja ya negosi shanja paro biro haruma Champs-Élysées nenda na wazungu haruma wenda wala kabati ya paro ni para eka paro Champs-Élysées awa paro ke dorse shahona na wandu wahu tisanga mona no na obonti jubanu mimi yode mala na mwambiani ilimielewe yokana bane bwana ngari wanao ngabo bandi ya makonseye wakaulazimu walinikera ndefu wakaulazimu walifacilite accès rishinde ripenetre rionesi Emmanuel Macron yokana kojojitwa na usanga we dans la merde arumwe et 5e république et président ou le plus détesté ya fanya de gazinji na proposer wa motion de censure zinji de bwana woi haukai personality amfuisa ila bana bahangwa nzo ya fanya ndini hata nota Donald Trump ina katengo tsona me Faransa gyo jao o wa hu mabahaba kwa Faransa e mabahaba kwa Faransa waone saukana Emmanuel Macron ngi hamamna motro yani kwa bekani gulibali yo namna nzawe Faransa gutso itamwa problem na propose a manque de respect na duko sinjibo kongezi jiri ze degaizo walidu arambia ukana Jean-Yves Le Drian yaka ministre des affaires étrangères nyoti penga mumju wao amanga manzo mielewe yakana bwanange wanwa ni wandu na hizo ndio tupata jozi tu Jean-Yves Le Drian na owandu hele fitina do watunduzi no wahezerezo na mwishiendo o hele fitina no watunduzi ne marahitswa no wahezerezo owandu wao emana wazali na azali wakauani kama milioni na mamilioni no haina kati opposition haumru jojaba anza tsahina ndevu ya accès ido rapportewa ti parokada mina mdu wallahi kwa ndevu habari go jojaja wila ndevu ijaharira aringa bo jau bicho misoni kawiyelewa kwema na wazali maluja ya mapesa gutso ambago do Tanzania bala maluja ya mapesa wala asi de bourge pale ma conseiller wala ya vurize zerializila bas noti pia kamjaka ujua zabari si wanrulo Faransa ba lurato elela baba rito ujua magapia basonda ho do kabaka ele biala minuso efu ngwaibenta olami ngoni mwandu wako bloki woti pia yakaupara hula a minuso efu okaendea niko place yalo niyo ilabu wa Komori ukangono yake secrétaire wa Union Africaine ilatina yeye akaona ingewala de do wandu walona kilo jamba wenti ya hirora unati ulona rukume katashinda hata amani wahibeze mali za kabo waua wandu wafu warenge mapresident kabo wafu aminuso efu yale lila chui hamade machui watuka usidi wa bahari au jua lugha wana minuso fila de lugha ukana kutojoronga bashara bomba shizungu shabanu yekana akili au kenga ukana akili ngojua ya ukana omji wa haho utidamu enti ya haho ya wandu kume inja shonga ketina maji ketina mwenje ketina msomo ketina unono eka hoende Komori kuna ukana maji mtuje ngabojo bira maji ya mrengeni je maji ya lungo ubira shakuna ukana maji wa mini soefu hanyu ngojodela uhula maji mabido ya maji ya vaizoro mama beni ya wili na hindi wa mini soefu kujashinda wa meya msaada hukaministre des affaires étrangères mahashiwi na jana kutina rugwa zibali ya wajanizo tiao oni kwa ali utensa ma problem kasina madene menji utodene ka uchaonika eman ezentibwa mini soefu ulabe wa ha ngojojo pondu cho ni ushanga modesa kweli ezenti pia wabira bona poto de tiko unishia ezepare sha pareze kazilo unishiwa bwa mini swefu ni gari na gari nde bana waliza accident amini swefu ekawande koma ngojo tsama pano soleri sha kuna ukana manje normali bwa mini swefu ubaleze mali utawanisale ona azala urengede ngotomda yebasi amakulo shari liruma oni azali huka ambassadeur ya Egypte kujaona kujashinda wa meya utaube wa una gauche na droite ujwa musizoni ujaba nula pize diaspora abasanga wako bayuti paro chenda mtuje bakuna hundra maji uyele wa mimi swefu haukana affaire étrangère ngono ngawe na ambassadeur ebalka mchino négocier la nyina ndwan kutushikuta paro na mwanza no mwambia chao mimi fahari uzisama Mohamed Ali Dia ubandama maji ya Isandraya tiparo balia dhamana hadisi yo paro Majdi Dr. Majdi wakana mashirika aba shirika kabnur
kamnuri lisiyaha na izo tipi alikaduki tikanta ya jia saidienti hangu ngamina mwanama uparo Dr. Yahya wole anibe Almani wa Egyptien shao akana nafasi aparo Jakomori ezembe zinu za dufanye belolandesi ajala tawa mala ambao karibu na mbashile na mwanzaza na ende afanye namna ya jorenge arudhi abonga mimi nashioni tanzenti yangu ikendo utotoka ministri wa mama hati mizima 20 des affaires katina barko na hunja basinga mwabioni bwa komori ya ukana Jean-Yves Le Drian wanduwa ile wa ukana mengoni mwa wanduwa ngwao ya ukawa 30 ino ma problème da ya ukaka ministre des affaires étrangères et ses relations ça Afrika pia zende wachaba na hizo deportement des ambao de Jacques Chirac zaka unyande sa Faransa yabo tindaye waeche cha service de renseignement wamba pourquoi et comment on n'a pas pu voir et les doutes à la heni la heribturi taino Faransa sijini ya Faransa yisa tomaya watuti ya lalua banuka na ujoto mapesa ende sahi komo ukana ujo urenga jauta sabari waisawa ile okema hala ukaurengeze mali wajao ni kwa wandu zibalwa ila niyomu wakaurenga wanyisizawe dawo huza nofanya hizo wanzao iwazilwa nije abaso wenyi mwenye bahiru harenga baga mdumiyo shahangu badema laba no washenzi wa Komori abonge kama mwambio nyokana mwana wazali haparo abo yamba azali amba kuna ushinda zandani gawe mmadi tila wombele ya mdudu sendeni karibu na Stade de France tende tuombe du wabala tauskula azali ya ulo ya toshonode ikobira la tele amba ba wewe ndo president amba ola amba ulangana mu docteur ina ulangana mu akambia emru na lo mobile do amba unasikamba hafu ola minena do mwangalia shaka na bwade zinji swafi akana bwade zinji abage abatabasa wakomori waelewa ya ukana bwana woi ya rumati inadora ta eventa entia ketina lapitali ketina maji ketina mweji ketina msomo ketina unono ketina mahakama aina usikungu to pashia ketina mbiyo ketina dogo abaina mndu mwenza kinu gweloka linjishenti litona hamunenti inu jishenti litona hamunenti acha amba ranti be eta de santé au kena ushindo ubalia ta mudakata majindu ya ntuani ne majindu ya ngazi cha wabulia awarenge turu ya mnyezo kujandia wa mwadi wambege fwe sankuli upande huo zisa zila washaka ya ukana wanduwa lejeza ezi haki zao mwana wazala paro jahunu aunana na wandu vandu ngabo mbaido ambao lobby na rezo balanga bwe grupu ya Kaya Bolero ngabo grupu ya Kaya Umaru Mgomri Shaihani ne grupu ya hao ngabo wamsaidie na belua majakono kono ne aina watu ambilwa wakubali ezelo bizo les rezo aina rugano hao wantu atimbe ngama wasise wai wadani rugano ya wantu atimbe ngama wasise ola gode namne zirugo ziliyo hunuke dorse halafunga bo bandi ya wandu yabo fatihuna azali na aminisu efu wakauruma wandu bavuni waangalie inumba binu hatu maba sa Marekani ngwanzu ya njie Rusi ngwanzu ya njie Angleterre ngwanzu ya njie wo deja indamba hawa ndo aba idolozo le gashi Shini ngwanzu ya njie yabo Faransa ngaruma position ilombi mwana wazali haparo yaje banda azali hamba kana ushindo henda hamba ngena mnike mwana Bajrafili a proposewa na mchezo roko isobeni ulo na kidu kujoloka azindo za kweli Bajrafili ajangwa henda himidia babe karjoli kaba mstarabu be Faransa yo hanza ke wamini yo abari haba ke jofesa kuleta udo henda baka bina mwana bani ha girili si hata wamba ongo ananza ongo anikubali yo Fatihu Hajaban Turkia denamna yo bien sûr Wajaban yole mala Erdogan ye zaka uvumbuleza lelo ola Fatihu abalo Hajabanu hajaishiliwa waone uka maslaha wimu joshinda ngena uwengwe mwana wa mwametisi wa Maroku wamna moto mtiti akilino taratibu nelevao kuna geste za kila bena mnaila na una moto mtiti chapati huja ina nini de ulila wabekati menya machingu dogo za kila bana uchamfuna na ujinga na ulevi halafaza jiriri wanwamba mwanaho wanzo mtunde ukawe mru ukari mrum ha tina ujo uruma daba ndenda dufanya ula banje ndo mbada bitena chambaba abanganzo ike mwana habe angena akili hakanti ro basi watu hunra fatuka tina irwa para mbabahe wakati na iro itwani hu ezendo go Fatihu ya pariani yanizo akama dazila na mwambiani
e fundi mnyumeni wa histoire geo yambaye ndi yasomese enda yanjiyo salini yandisa ewe indobia wa Abu Jahali ewa mado mimi tide na mimi jana njaja likoli ngenjeni jwe ya muua ha ewa noelewele swala kwa janele ewe indobia wa Abu Jahali ewa saya mimi njaja subutini wepu huranzi nkojo amba mwanadamu efundia ha eli njabu dalibini aja uzisaten ewe indobia wa Abu Jahali nesinebe mimi la suala la tarikh la suala la tarikh law ewe indobia rahi twarume tarikh basi efundo labo yaone majawabu ya njabu yala apare directeur inacho wanu siatu suala la tarikhi ya ene mani alladhi qatala Abu Jahali mzima ba mimi jana njaja likoli ntutwa lubia muwa mtoto jaja mbandami wasaya hambo kana mimi njatu subutini ni mwenyantu kotomba huwa manadamu gejizo utadamu mimi njatu subutini muwa mtoto fikiri kwa wandami izinde fikira ndezi bizin ba directeur yampara hambo kana bofu tengela bavuni bana bango usuru ko yamra hitwa ngo klasini huno au huambilo kange huno bango usira huambilo kange efuda bana yala hoy zamba ni wamiswiri kodo bobaya izo fatihu boya jaya uzisiwa bango problemu komori kabati maji kabati mwenje kabati amani kabati jau ezo ngozinu jozi gereje en tant que chef d'état kata jua hata ngwa boche ila de maana usiku ya kaurongowa yamba ukana mimi tielewa ukadali lusafu de maingu kasina raisi mwema bafanya mikataba daena emirate ngechuka urejei ezabili ribeho mala ratsuko fikiri ngarjo beho nada bona beho Afrika ezararu bafanya mikataba na Marekani eyo ndo biulo na kila joshia mdo yamba ngwa rumenti iyo de chatongeza ramba azalie mwema dezengo hizo shaka jamba babuha hazizi nji ngabo maji ngabo mwenje omsomota unu o unono mahakama ezengo bizo pia kaja ngwa tanzima ya shambari ga bachiko do champion ya wantu bontiju ezabili ngasi ya rumwe ni africaine tuko alafu wanu wa Faransa besi hato balo la bawondi zo atoja ya wambi wa Faransa ambaye Emmanuel Katina hata ambaye ndio itwana ulakana ushinda irati ba komori wa mwanza wondo wa mwanza ila de mana ya mbalia ya mtedeza au ba mabwete ya kanti ya mbulia net apo kia batika zalima bienindi wanu waona ukana huruma moto utina akidi utojoshindo siasiri shamna moto vantara bandi mlevi yabo ngwandu ajipweshe orani namna wapuhasheo na bana basa ngwanzu negosie ekawa kaurenga harumarali kumewa kaurengezera limfukare oribezera lindaru ele bitilone etilo rengezera limbilu wanusu alafio rengeze nchenye yonikae masar balolo basi o wakati huo o wazungu wa ile wayokana abo toujours ngari wapuse o walienge haruma service de renseignement bikaya ngwa très choqué e Faransa ngiona utungu ya ukana e service wa ile fitina kwa jatunda ndo ile wayoka ni jengwa e peuple pia ngwa ona rage na libese kwa soulage na ruwapeshe msada na ruwapeshe ndao nuru wa calme basi kwa jaile wateneza ka ujiri Senegal makisali wala de mwana hao wodo ujone renga ina shule wererea kama kisala ka usiwe ija Guinée aya fufuli wanu kanjo wa fufuli eta e mwana hao watole akailo kana peuple ngiona utungu Amadou Doumbouya hawa kaushia Mali woti de mwana hawa mando daina Senegal asibe geto hawa kaushia haina wandu wajiramu wakana banu sava pa inti hatu halafu zeno go izo ziranganye Faransa re affaire étrangère ya hatu re ambassadeur kwa tashinda wana mboza ngo zira re service de renseignement rwanda wa ile fitina kwa tashinda wari onelea ndo kwa menda sinu ebanu wanu mdambwelewa Faransa kwa tipre halafu wakamba sisi rigafanya za hatu inde mana zentu za mwisho sinu mbona ngaranzori bahe o ambassadeur mko Faransa ulo omba Sylvain Riquet bainga amba isangu roho ngarirongo ngezo lycée ngarijo fanya cha dabo sawa na bwa ukana e peuple za Afrique pia ata BFM TV uko la uzamba ukana nous ressentons un sentiment anti-français ngari hisiyo ya uka
o wandu wanu kwa turanza vraiment Traoré woti do tuko hambau woti do tuko mbula Burkina Faso woti de mzee kama namna moto namna ya rungu wao mbaba heda ina fati huna mtata hena ina fami kamili nezi kamili baingo wafanya mama jana masana kwa bata joshinda ya rungu weda kamili ezengo mna moto la zamba abonge watukufu banu owashindwa nda asisha banu muendre bêtise wazungu wakaushia ile bia la Paul Biya ne majindu yanambakana mwangamiza zensiza hanyu rikamba ngeke nabo borihiba oda sinanyi shamdudi mwa na Ethiopia tijitso hauka tikaba hanu tielewa yauka abo mide nazitendea wallahi tallah mide nazitendea wala mtu amba etere ya Komori balanga mtu amba etere ya Komori bana izofanyiwa itore wa mpira dunga daro mpira marokuna hula balanga mtu amba kwa tuilimi yana bana wenda mide nazitongeza wenda mide nazitongeza ukati ndatanzi habaruwa tirudi tambia wanduwa zifanye ya ukana FIFA na wa bae tere ya Komori wondore wa mpira ile jeshinge libalo mizinga lendeli wa wandu wafu ila de mane tere ya Komori yafungwa showa shenzi wao kwa na umwambianeza kweli halafu azali hende abangabo amani ngei mkinishi hao so watu wazamba lelo shafu Muhammad ben Sharaf habari Turki ezangu amina barua ni juwa aina mgo juwa ambaye juwa tukanza ya mwambe shanga mtokeze barua kauzanzi habangabo barua za timizibe ze sita na kauzi haru ambasa di different za undarafiti ni azali iziari rendao babi yo Allah bila ingamjo zishahidi usoni mwa Mwenyezi Mungu babi yo ngamjo zishahidi usoni mwa Mwenyezi Mungu yauka barua mimi na kawibe hakoweti yo yanziha Muhammad Shafi wa ben Sharaf shamimi yona ibi Arabi Sauditi yo mide na anziha mimi tidwana na mina wanama do Abdurrahim Bakari omjini kwa mbali na Emirati na tizindo aji tikada mina mwanama mumbeni ne atemshenzi ila purunkula negociatori wola akayabo na mwanama muitandra yani hula rende rikautanga njabo ribalese baru riba kantuna kofia rizibali yarikozibe zebaru isu yaboti kantana mabyenye okana azali ne mwana riwa menye bonze waja wandu wafanya mikataba yabo sharia fili haneze mashuhuli undu wakati ya lazimu regensi ya hatu azali hasinye shaba amime mwone wenga mwamba untwanzi wanunga mwana we namna ni parao azali wala katujita mijine namna ila basi wale mafoto ya lema na yarengwa ono ili adonesa kana minga mwanziwa ili ado yabeha shawala katunji ya mijine ya hale felialo jindu janza ziyo habari ya toto pia hata ubwa maji shabala ya ladeze image zahema fahavalu ne makulo sharia dunga nayo wazingiza no remele kotino zina mielewe ya ukanyima mujirimina nyima fahavalu nyandu mduwe da muhimidi ya azali halafu baada ya kabati ndazi ngwantu yende abiri ye majindu ya jambe ngwantu afanye reconciliation haina mdujo amba azali haripuwa jerita reconciliation ora hasambie jakabonze na salami yo imbecile womshenzi womna haram mdujo amba azali ngwanzo atema kafiri wa jimanao atema kafiri ya jimanao hamba libere ngamonao Palestine na Gaza ohamba ngeuni fungulie wandu kadha bagoga mjoni kandu kadha nge pour cesser le feu nge lazimio chao bona ndongozi ko utenderanzi ngo wandu wambangwa tusulu kwanza uhadisi samhada wana dobo mshenzi wa azali daona wandu wa huzingisi samhada hivi urenge wandu wafunge wandu wauwe kabati mahakama abo watike mna haramu rekaye mhu rekaye mtiti rekaye mme rekaye mshe hasubuti ado tamba kana banwera isi haisa ngwanzori hawe page ngwanzori jaruma amani ngwanzori reconciliation mbuka do fanya reconciliation nabo ngwenjezo lebaya wewe ngwazo kutabase si hauka ezenongo zifanya ono wandu warengao oangamiza lelonga monao wa baba wanti mwambia kana notability ya Komori haina mruti paro mwambia ni Komori haina mnaringe mbaba ya heka isenga mnublazi ya mreti ede ado fanyazi ya jaimlis wanupia wangu wajua kalinu katili wababa wanupia wajomba hanyuanu wanupia waju wao shawatsawa wende wadoni kwa majana maili na majana mararu no wanda hao wende wadofirwa no komini riju no shiliaze nyumba wo wandu hifa no
wanua baba mashuja basi kwa jajo juha wendo ado mbakana ripulani ya zali jerike chao shawake kwa mbikana baza ziadi ngosi ambarugo ranzuru hambie lezamta zeshari famia zinga jomni ka umurimle hamba kuna ujua urengewa haho ya ntia rumeti urongoa na waho wa komori utoloa rahitu wamza zeshari famuna miehena muwe ya mbarikishi asubuti hameze ngo izoka engoto joronga o wana wanruto loa rahitu warengewa haho amba ntote loa rumwanruan bahinyi wa baba ndunga bado notability wababa wanu ngari mrongo zao ni yaukana nyima adui hauka na yezema limzilao izo mali za zijo mutani mroni ni wababa nyingi zabari zinumali ngabo wandu walo wade yakawlazimu wahala pitalo ni koze mali izo ngamwedawo yabo mbura muni kuwaina mdoni kwa valo pia ziwikadha bahari mwedo hazali bahari mvazi nkandu mwedo mjumani bahari mwede mimilia nyoti pia ngamdo ujitwa bo wababa nyingi wallahi tallahi ngamdo ujitwa shanja kabati wababa wasuli mahamada yinu watu parisa wandu warau hitwa wandu wanona ufiraji wandu wa ulevi wandu wa wizi mkeka msubuti mwawambia ukana chao pour la première fois Belou a reconnaissé ukana wa mdusu wa niveau diaspora mais ça je vous l'ai déjà dit ça fait plusieurs mois plusieurs semaines ya ukanika mwazi wa hindu Belou a reconnaissé en fait abu ilo tama chihakika wacha warudi tena kwa mnyea wa niveau diaspora ya ujukanza bali vama jimbi nede sefa derirans ekeka chenda na tibale mba hindu kartofanya namna hiyo karna udo bala mbaindu jaho nuba watu karna udo bala mbaindu jaho wacho tubu shoula bawahe bandi ya wando wapashia kwa tushindo eleo yabasi kanza mwambie ni hindu kwa komori haruma umuhimu wa hii desturi ya leo banga bongoza muhimu yabidi mziju doka ngare ndo sembiyo sahatu mimi njaparo zia jitihadi ya uka azali hari ulilio wana wa komori kati aina kati njo ndana na mwaye Allah laila wa nahara ngamomboze do na miti onorongo bokonja paruzi ona uqsimu billahi alazim ngamobo Mwenyezi Mungu iko omuso wazali ukurubi amwambie nuka azali hadisi daina Emirate hadisi daina Morocco hadisi daina Arabie Saoudite azali ngujwenda ntinzima yabo ekari mdubi yabantu parce que haisa prepare shangu wono wandu wangu ajo resiste au kwa na resiste shafi wa ben sharaf hamabia ni rongo lelo e kashafi wa ben sharaf atola la siu hajwa jatu gundongo hamba abange mwadeshe itwa yabo owamba ngwa wana bwana na wale watunde e delegation ya tendelo ni sirintijira ramsafa tijira mfasa wa Afrique du Sud ni zentiza haja atafaransa wabeha wandu watano ezerogo zambishi yabo hindi akanga abo mahadisi mengine bana ndwamba wanazishenzi ambao wanaona madepite wako tu yango jiriswa rumwenti wako tu hata madia pa kutenda hubi wako tu juele gashi kwa tu hata nongo wala na mazitatu wanafidia wanda warondola watu namba ni madepite shoko tu hata nongo zia henti hatu ngenoda hu basi na muzise ezajiri hindi mahadisi wa hindi kazila ndrabo Cyril Ramaphosa barakallahu fiku Jawadi Antoine animi ya filane zendiliza imatina ya Arabu tirende hamadu Arabu hapa imatina ya ndini ya rumbiga tukuta wangu Cyril Ramaphosa wode yaka tende ile tengo iloka ban si Afrika ngatuko woni hamala basonti pia ngatuko fure rijari twar mapani kina kodo na mashakabana abasa ujuka urumanti Afrika nganzo ike womri avoti ekamtuona mdu Japol pia ulona mahamengo shenda wongondo la rantinga amado wakatira donze filmu za vija ekangwe katujwa tangondo je Marekani bwana mbwa ya ukana Joe Biden haisango ndo notele ya kilo tongo head hari ngwanzo edeten aba erandao gutwanza fumbo kutombwa ngejuzele twila zali la tuparo rongo wando bola kamti ngejuza basa yazali hadisa ndo wazo sitimi shabane zabakibanu doula abawaho wa komori no ujinga no mtuchu no uvamuo wa filhele maele warense maslaha ya hao nganyina ndongo mbili sasino Mali wa decide ukana kwa naura nseturu ya hao ikanga zijana nzuani wale walikuwa ndio unubu wa mraba na mtona zabanga mjogo na le 21 mai le 26 mai 2021 kama mjogo msiona masparona azalia wa nyamiza basi gazija wewe basi wao pia wadasa kabati mrume komori ekati Belu na msaidi wandu wa siasa walo komori pia utoka watahabanu na watahe mala walo
plateau za maele na saladi na mboga ngwa lao kazeze juba nozungulia mhimwe juba inuiti wa shentine iweze nogonezi basi wawese mafuzie ba waonda wala wakobidiwa wanilienti waonda wala wabidiwa komarengweni waonda wala wabidiwa kondane waonda wala wabidiwa mbegarifa kwa wenti wa yadangu hakadonta watukufu abonge ngabo chance milita zinubana tizambo usikwa jana ngamzire Jesu ekamunyi baraka ekabde swift eka amidukari hila eka baruan ne grupu ya hanyu pia madunga yao eka mamadu eka shirafi eka mshinda eke grupu ya hanyu aina mdu ya baisati mizima hamengo mirandaru mengo mfukare haina mdu ya baisango wendo waru mama hamengo mirandaru mengo mfukare basi eka kamjabeza mato wazali banu yabuga mfikiro kananga waru mama hakume nzuwani wajo urenga waje wabire tichima hamingabi mali warenge mjore yoge jondi ya mfupia nyi wandu mdu ya wa siasa abona mziye siasa ranzilelo mena ujame de abasa ubasi owandu wabaki wararo owandu wakanezi azali pia banuka bo wandu bekaya wakaurongoza bashari ola mnapurunkurera ola hawa hamba abosito fapi abari nge détruit parce que wandu yakofikiri wala ngena wandu ngubaki arele sebanu ahurupia wala ngo mrema upia wa parisi wa shaka tsubi tuzamba ngamona wabilo habio mituche ngamona wandu wa upia ezero izozo ntipia warambo yakana kwatina wandu ngoma minorité ngwao e diplomatie e mafitine zebaruari zibe hajabu wakauzibe owanzu wafanya hazidaona azalina fatihu waele wayakana azale atidamu iyo demani ya estadia hatu itojere wa mpira do ukane estadia hatu kwa majesho wa balamizi ngawade wafumua wafu na hizo kazirendwa yabwe fasirabo kabati ujobali ya majueri wa Europa waje ware mamizinga au majueri wa Afrika waje ware mamizinga Komori emielewe manarito uresa mpira Komori do ushenzi no una haramu wajirisiwa almarhum Fahadi Manze hoirohea washidi watukufu yabo emazazali yalifanyia pia watinema lele wakomori mto usubuti manji abantu mwazamba rwalo bonze rwalo ndani kwa tushindo la mhawa benulo wakomore malene yali yopi abo yabo ngabo kutazini swanga mbezo msiso ando hanyo pareni mimi wallah et parti jour puisque tu n'as pas de vumbo parti Komori ndirani jani sajua na IPDC bezo des partis ambazo zonku abo jorunga abo do wamunyi baraka ne ono wakiki ikeze parti nezanyizo kabajabu hamdu zabani mzee sedali mwamedo squadron ya zamba yabo basi yabo salam tukum jamia na mwede ntujwanga mjo urumada hubi shanga mjo kaja sedali kamali omwe sedali kamali emba waziri yakaya o wakomori pia ngwa mweshele yao ema hamili ali swali wa Komori ngamjo wabiri shiwina jana kabati weshele ketali swali owanduwa lone Komori wanupia wanuwa shenzi watungo upulwa oja ufanyeze ntizindo wa jihaz shefaransa isa ila tantizinji kati pre ala tsewo siya indien ya mwenge lazimi ya negosiye da ena mdu wako eli ngabora lukume tezi ngonongozi rantano ngarongozi rantano shakuna urengeze ralishenda unikeri yali ndudindrenge nikeka ni niko oenza shonga waloba iyo de siasa Faransa ibadi awa basa ukaju okana harengeshi nji shiheza wala utungo wakautambia abasa Komori ngwa upre wati ambasadi ya Faransa mre aina mzungu wa jumparsa wa mre hitwa au kawa ele wa yukana wede usaidiwe mshenzi woi yeriwa yorifuma yon protege wede protege ele purunkulino yode namna wa Komori wali abasa inude namna na kaurongo wabanu wa Komori sika uchikonsantre na Zalina Beluna Fatihu na usufai jihadi na wangu wakaurangabisa shati jati helele ya ukana banwe bwana riwa nao rajukari waswili kago purunku jindwaji lenda ulambia wandukana na mtisoma bareni mtujo fankoza haram mwanama mwanashe wangu Faruku l'enfant du pays hazi signale timutinyane video jana lelo gabo mwanama mtukufu ya ala harmo mji wa mkazi mwananya siwe yopo arabe Hassan yopo arabe mjomba Maria ya dola wemani ya mitsamihudi mwanashe wangu wewe usikusufu Mohamed bwana ya haja handani Ricardo Mabunjilo Marseille hambaye de sécurité tambangani swiri na protéger fundi watu woi ba weyimru aminifu weyimru mwenza imani weyimru makinifu basi wanjia wandu ndo abalale sona zidu wacha wazita sufu Mohamed bwana tikaushie mwana mawe timombe wedada ngo
ngochwe kamba bela fulera wapendo hapo kutushika protege wambe ko protege kutuana kwa imo mjini hani kutuana kwa wambilu basi ile kiona mrabo kama bali tanga mi president ngama zoni protege super mede bwana mwana mawena mna ya liche kama wamdu ndona mvu wamdu kaya genge na taya ulera na bifi basi ritimizele bunjilio bala ngarindo zatu sikana matwanze wakati mndikio shatamba risarenge doma na wei ngari protege ababofu kai Richard Dungane babala ngari ndore hadisi ngando da hutse da batile meo anga mino na shohangu wa Marseille ngamina wana ese famille zangu pia izo Marseille abo ngabo walo Lyon ngabo walo undu atisha wenji wangu wa Marseille abonge mwana mawala ni para banto ndeti undu ya mfera ya ifanyoda honi ha si undu ya mfere mwana da muwe ya ifanyoda honi ha ai wanu isimba mruba sikamba wala ula bwa la notable na boda hakajafanya nge amada mingi mnamji mwana mawo lelo ti juwa pota sisi undu afanya video hamba ramba ngari wanona wantu rizia Marseille bati par joja vamana bana rambe ni tomana joja ngari jomra hito Sarkozy jabanu uri mdungi Salim Hafi jabanu uri mdungi Sarkozy wa HD mru ya jitowa enda yafanya plenty ya kanza yanga mize mwana she watu mwana nyasi swaba Osman Sarkozy wa HD mru ya puwa wandu wende wa uwe mwana nyasi swaba Osman ngelelo ramba inde media ya hatu inde ili favorizewo inde ya opposition inde ya heshefu hatu wanwe bwana erisoka uhari hundre kiki hakada enezi no hamba haroha shamba kana upar jabani ya jarongo shafati hu wodo urumweti wodo uruandu hitwa wodo uhibeze mali nguju yarongo shakiki e ya paro akauni kwa tahomba ni azali kana ujo urongo Sarkozy e ya jabanu Marseille ya jayarifungiye mwana nyasi swaba Osman yenda ya jokaba nuso ba hayi joka ngepirizo atale lo ngetinde le bare ndara lihezo komisari ya mitila ho tirenge tretila wallah mwana mawo ihaju halelo hambeze ngozi awezi kanza na beti mwana mafundi mbaye ikaya omino hu stay au ka uja hunu tikada mina utire mwa traki titwa gaz ele guguno likange lungu hawo ure mwa matraki banu pasulo usobana nga mwana mshemu tichiwala ndo hobini avunziwa autolelo gazala labo ntiondo fire na mwana mshwa hatu manafu ohambu ya washidi ware mume magunguno ya tuni usiku ila wallahi mndu mshangu akaupashi ya usakomori no tiranti bala tukati ulo bala tifu abakata jopashi okomile na timbatonda ni ya prepare msafara basi zile hundo ematsori to gazila likoza bala bondo l'hôpital si vezara quand tu la tsenga mndu chati mvurizo aeroport tirudi tireje jatika uhubalia si hubalia ufundi mbaye dawena mwana mshohatu ne mwana mamtukufu shuja elarifu saadi riduka ula wala pitali yada hubini hula uja nimbeheni aina mndu yaje yatahenzi yetu abidi wenda sahe iyo yangu fundi mbaye we muzio ja Dr. Ashmeti ngojuo ka Dr. Ashmeti we mengoni mwa tukufu wa hensi ya hatu we mengoni mwa starabu ukawa ushia Dr. Ashmeti ala piziwa hata kuja tsirenga tirenga kwa wimo mjini hani kucharenga ukawa wei umru wa siasa maudu elarifu jala piziwa eza hango mimi tirenge miyabi rala rifu raha to shara haina mndu ndo juwa ukana minga me sur terrain kajarendo arongo shebwana wingo topulwa yaje ya mkaze ndabo alafuna bezia ebanu wewe kujajua uka Dr. Ashmeti yetimwiti Dr. Ashmeti yetim dalilif emana watuzi ya indile lejo ambeze ngo msamba ya bakatujibiyo enyitona mndu harenge mahamfu kare banunge banu aina mndu yodo anzambe tijau guto mjia hamteresa lelo ni mbeuso ni mkabiri mjomdo ambana msiye banu ngamenya bwana amona zurukana komebia ni zolen izo kamtezi jo kamtuka ba namtela labo tasi ampanya ba direct négociateur zilera zinu ele purunku lilona abade ele purunku rera purukirera wode mndu fanywa zida ina habari haina siri zangu amnika ozo ejaye zamba nganyunu pia kabati mndu timzisa wa mbeni hata emna haramo yokanda hu ebani youla na daku kamnika ba direct ebani yofanya zida kabati yoti pia muwatataza mkuvure nyinyi kabati mbila pona bakana bomze ziya ufanya babi ya mabaga mfanya ukomori urenseze ngo zaho wandu walumanga na magaleza hanyui homrenseze hatuhun shamumbulia mwana nyuho momchini bo ufundi mbaye
hadungwa bana teresiwa kabati ambati chao owela de namna yo owela iyo ndiho de serejiyo ndiho kabati mndu ya juhaya ambati chao shali sodasa ya teresiwa la fule lo ya hunde mndu ngena muishie mwanama Marseille weime ngoni we mashuja e mwanadamu wei fundusu Mohamed bwana hausu suala ni chaîne libre de Comores kajambe zenogozinu zintambi shao jwando aji shanji ya hansijini harudi ndo Abdallah tena Abdallah wanu wasikina dawla watoze milero walo hama ujumata alikomba harudi Abdallah hampuse yani sijini wako yole yazi ya abange kabati mndu ya parusubuti ambati jawu lelo mnyezi mgwabe hawandu waidi tiju hapo tasiti unduze video zinu dakika tijin ne na dakika nsanu na mwishileo ya mando ezenogwe mana nyasi mtukufu wei basi mwanadamu wei rahe jandisa hariga wandu wa mkazi ya babao waiba nfundi fahari basi mwanadamu mtukufu wei uparada Hassan mjomba Maria amba na basi wafundi fahari gena haki wo usiku fundi Yusuf Mabidi bwana yakanza tezwa sheri ni mshangama ngabo wa ukazi ngabo IPDC ngabo wa upia ngabo na zona ikabati ya bati jao fahari ya jitwa filia yako upashi ya mchangama yao ya mleres rida zapia inti eke fara a defendre Ahmed a defendre Yusuf Mabidi bwana a defendre Shafwa Ben Sharafa a defendre aina mndulo bana ujoto kangwanzo yakazwa ndabu ngwanzo kula shonga mjomda fi elelo mwanadamu weide waichele yambia wa mkazi ya ukana na mziye bafundi fahari gena haki be bwana ola hamba ngujuka ulifiniza bwana hamba ngujo sisandu pare ni ngwa uto urabwe ngwa tukofuka staba za nyikuru ngwa katina ruko yafanya halafu lelo fundi suma bwana ngodi yapula na Abdallah ngwa dola pisa fahari bara to miliard ezo baya kanizo akukubali yazirengeza bari baya kaya baya unakayomba bititi halafu Abdallah ngodo mpu juma tale kwa umma wao wasikini wao aigeni mbukato bala haja aikasi to ngamfanywa ironi mimi fahari ngamfanywa ironi halafu nyinga nyina ze milioni ngamanzo de mwalo le kabati ya towa sababu de mbwana ile manana ka towa hintu ndio aeroport ni kana milioni do biato yo benga wamba ngo tuko urengera nsika kabati tukubali ya to ngo tuzene ndio aeroport ni one mruga ma problem ni romo no pocho ni to 1000 ezo bia Josephine walo na mapesa ngo tuse mru utira ndo madami shaizo manana ka tifanya de mbwana emana ndo towa kiritasi ya au ni to wesheki ya 1000 euro abo de mbwana abo ya la ilo zungoni hakuna na 20 yangu iwako ngiabo izo ndo kuchukua jante za sheri na kwa kanizo kaja to haunge na partike jato haunge na mjiko jato kajata samaha shoti kwa jakauta samaha ngombo baro mwanado umuso almadia waona ka warongoza kwa shio sinomba nafasi usimame bwana dana Abdallah kwa mimi lana maranti na mulema warongoze ukeka mkujo wali arongo na kina akili aundria ziyesho adungo huna ni shwadungo unu karanti ngeya je kango cha charongo alafu mtu wona mru nirumieze mali zangu na zangu zangu ni wakati wangu ndiye yake nsaru mikuro yake nsaru nteza shari na unidharau na mwishiyemo shujamu mkazi wewe na banu leo na kaua na shabanu wewe usiku na muona na renge nimero wallahi tokaza ukashuja na mwishi wakomori hasonti rwalonda ni rwalobonze kabasi mwana mkomori ulobonze no londani akana mahaba soti pia mahaba na nyanzo za Abdallah Abdu Hassan yeze bwana mnezi mgamjalia yaziwa na hata eba katulonda yaziwa na waka mbangu wanu handa rege shabo baba unjia nai leo Komori walindao Abdallah Abdu Hassani ewe mwanadamu hindi leo rijaru munguze nongo Abdallah Abdu Hassan jakoja banu njeni upisheo au nutarau au nurongoze nongo zicho utabisha shabanu mwanadamu yela shahula botasi ye ujua ukatsili mrovi ya nazi ya tulabudu ya tulajao yaba ina katimlia uzisiwa yo muyamba leo ngashanga yawa na wakomori hasonti pia Abdallah Abdu Hassan ya ukaimba na hinu hiwana hamvu hamali madi regeza renge bisiri urenge disizo ele ya munda madi emadhali mwanu kwa na mjondani hangu wala waje wakensi wafanye discours ondani hangu kwa na uparjo ndiaba wangewaje wajo ulwa waran sinongo za ukaya zinongonwa
shaizo ndongo wa harmaze media wanjama media hao wazamba efaro kunga yabo l'enfant du pays Komori haunika confiance Abdallah Abdou Hassan Allah jabo kawe nji kwa daka unika confiance Abdallah Abdou Hassan shale swa sa si wananyu aizen sanat Shangaya ngashangaya au kajuzi uhe almaze mimbari kwamba ukaya ngoroti za dhamana zinu harma mezimira risha ubedi la mshangama ahea raojelengeza za dhamana hizo ahea amba ukaba na wasae media hatu unimidi media internationali ya wabasa hena mnu ramwe mapia ngwatu uja rohezi rohezi ngwatu uja wajo warungu almaze media yo haki Abdallah Abdou Hassan shawa urambia kaya kwa na njia hamaze plato zaho Abdallah Abdou Hassan shamlo bedillah shamkama ngarona yenda yakaiza msaidi yenda yakaiza bel yenda yakaiza shamaze plato Abdallah swasanga shanga lishangaya si wasaya alisali shangaya na siwa sewa katulono unu garjoto miko yani ya rafada hali sanyon mlo na reta sitiweti miti mfiraji mikafira japororo hitwa japoro hiba shanga mjoko watoto wanu wakawatiti yanga mjoka yembe kana mwinyo mijini yunga rizichuwao fenes kana mwinyo hameba babu hati makati hale chafuna wasazenza zatu barme tina baba samda jonja shungana bangu po fenesi mla saka ufuri hama yembe yende lila kao hama kutoto shakuna henda hama na balenga manzani mwambia ni wa Komori hakamdu hayabanu shamdu mbuhuro hambo mjini hao Njarumani babu Njarumani ni dahu sha roho ya hangu bila nitia maze mimbarizi wale kamdugu nsaho nendo mkazi eneo zise mjomba Maria mjambilwami heze sifa nazifuma banu miti abungu de tamba ngo mjokta pese mi kadoro ngo damina nyangule mimi ne kadoro ngo damina manyia makurani zoni za do jambilos shaskaza ni rajabu Abdallah Abdou Hassan kaya ishomdi alabata si ndulo sheshelea Abdallah ari kaushia katsheshelea shala Komoro watu fasiri ndi Abdallah Abdou Hassan ya kwa wanadamu warenda naye amedola Komoro baisa kozi walange wa mwana Abdallah Abdou Hassan yo mwanzo uzijueno sakozi wala ole hama mkutu wa hele siwala nzwani Abdallah Abdou Hassan izo hata ngozi juo ole hado violo wana nzwani Norohita waze watu wa shinzuani wahesheshwa shanzuani na urenda nai wala demdi ya ramasi zemali zaile swala nzuani ane shiengo za shasakwezi na sambi na wenda mtoha mwezi ila na ngo shiengo henu wakati ngu ya mwezi mimbari ambokaya hanifungua nguti mfungu yeti yeti kibinadamu wati kusilamu Abdallah Abdou Hassan leo Kuruhaba chasibo jioni sakozi hanjuha awasiwa saya rishangaya yembana yinu ngamina wanaama waloma sevan walipara wanambia wakama mabujilo Abdallah lakaturamba kweli Abdallah lakaturamba kweli bobo mjomba hewe na mfahamu wale mfanyazi na serikali rambano ikakola Abdallah nda kufanyazi na serikali hajo watu dauni haya leo tazinu etele pia rakama ze plus kuza Marseille na wani Abdallah Abdou Hassan kama msaoni swamani wanaama pia haukaya leo kabati mwanadamu ya juhabanu ya yenge mwananyamu ujusongayo njema kabati mintia sina parojo hanidi Abdallah haunu hambe kama mwanadamu wa ya basa tajiria lezi mga haumbu tajiri mga haumbu maskini Abdallah Abdou Hassan haumbu fukara haumbu maskini haumbu za wazazi sana haumbu za kume
ngami bo Mwenyezi Mungu juheni umbia amru wo Mwenyezi Mungu damumbia abole nsina utabana meka bali abdala ngwangalio na damu wenchi ni kesi bani ambenga mhure sindani hauna meka ya leo badru diningana andu wenchi ni mreme ni wana wa Komori gari mlidaoni mjuse Komori shoban mina kauja ntabie na Abdalla Abdu Hassani dizuwa zamba nizo zafanyishia bas mimi personnellement mchuti ya wandu hero hangu itabia Abdalla nasema zuma itabia haukasa kozi wala wale mbiaranganya emasio ya hatu dia kansi haram queen harme masio hatu leongwa monao hajua jamaa sevanu hajarenge mwana nyasi bana hamanyasi ya kabaru ya jabanu Sabah Osman Omnungu Sabah plenty lesa kozia jawa na rifanya plenty ya mana hatu bana rikarme mahakama yao watamavuka wala rini wa Komori wajarme mahakama ya manyasi bada bali silo Faransa abantu mimi nje tupara jo abantu akanga mlonga mno gamina hazi na mfe mtife sha ho hayati watu si wa Komori si hanze famizatu haku wala si hanze miji yatu haku si hanze nti haku si hanze mabavu yatu haku si hanze Komori haku yole différent wala rizovani Abdalla muhambio ndo hata ulurambia kabani Komori zabari mmateni ngasi ungarlanga no ngarsoma ule zabari mhani wakati Komori uri ni kema utie bachao wana wazalama chero tunawaambia rimashile zenu kaya hili mliachilengaye yentelele kwa uchaunu nuwana zabani inna lillahi wanazola banu mujali jailia heri ila istishhada nzima arumeza istishhada za hoan roi sawaluma dégoûté ne mruyamba kona urarahunu kikikana urarahunu lelo harari ezabari yali imedi yangu isangi international emana ilo international indi dabo wangali washiwa warengezwe nyumba aba hango irengo wala wandu suwa wala do washie nyumba amongo wa paroaje suwa urengeze mali zahe diaspora wa husai akazoti za hao ilo daba uzo amba izo unanizo da suwa ngorogoze mali zahe diaspora wa husaidia huja ngo paro imadi wa hatu waje suwa ngorengo ezemaliza serikali wa washie nyumba abango wa paro bakuna utuamba tichao ola bahasani homjinu kazi ujula hele tina la mjomba Maria uyenshi Marseille ngabo ulo Komori uparwa aburashkat ya la harumo mji wa Mohoro daina balagwa windo la yasiha lo nefu yenda ya hundra ele biala balagwa na Usman bana na Metra Mahamudu na wala pia wa mambazi ndabo na mwishi bahizo ya mbao inde namna mwanadamu yaone haki yosaidie haki idie bwana wiyada zedingo si badanga sina mamfukare hamba yatende ya bwana ngotuka uwaswidisha kaja waswidisha apo sikartu mtongo na rejeze mapesa au ya sopare au ya syndrome ya bai hanywa he shaya tijira de juge ya tijira de president de kamumbulia abonde abonanzoni hureje ibufundi mbaya ekawuli Abdalla gwaruma mamfukare harongowa lelo hamundu mndom gabidi ngotwamika mmenyawo bwana abowe mnafika madaye au kahumishia hanji ya Jimmy uo mndu wa parti ya dawana hanji ya Shafiu hanji ya Ahmed hanji ya Salma hanji aina mndu do hunu 90% ya wandu wana bwana ino hawanji ya pi kujabarongo alafu lengo jabi bwana mmenyawo bwana mintumenya bwana mimi okeshiko menya bwana de kwa tu wana ochiko mimi amtuli Abdalla kwa ya livrer pays et Komori mimi amdotani we azali wakome bana fila mchukua ule wana kama na mwenyewe mtoto wa pesa libe mbianga mizi azali au nione wandu walitoleye hauri mblock haruma sharia na ndoko shamimi afikira baba mchukua ule wa mndona sana mrambu nido matuelo nido mlione retard ya mashi na mwishilie mwananya mumchimti mayala mumji wa Mohoro baba ni banwa wantu jini watopara waje wailwa ni madzi wantu jini watopara waje wailwa ni madzi ndo huwaela shabo watu mabekana joine sababu ujitara ma problem ujitara ma problem tiburi wa mzi ezenga wana wafanya waundara dabo wazia atifanye majilisi babe senga wana mbubuli afanya majilisi abacho doa nyara hane namna ya waiza kocho na madzi salam tukum bo wantu jini na mwishie mwananyasi uparo aburashkat Garin shi har marahmana amani na salama bi
ukaya gasi harmahazi shari kusudiri njie banu rido jibo wandu ukaya karna ujoba wandu nafasi mani yenjeze éclairage bangi yo hambwan mwone mnaijana shujaa msubuti ulokomori ya mbauso ja aliwali homjini tsujini womo ba aliwali nsujini hambauso hai wadwamba izo wanzao werenda izo wanzao wafanya haini upuzimba ha wajokanza waufanya inge yabo watukufu lukaya message yangu inu sijani ujibu Babdala Abdul Hassani dawene jama dawe haukaya nyindo wandu marerejeza dingoni bwana inu joka hisahali ya joka hangwa hadziwa honsinima arudi ya joka dziwa hali ya joka hanshi duniani akansi alide Mungu wakati wa haya joka baki amledi hali sepo banu hauni heza jumna sepo donc izona kanza nitekeleze hindri kanza nitekeleze ukaya aransema piti Babdala Abdul Hassani Abdala wa Alliance di Agua aransema piti ya haho bakuti na madzi wafanya are mwembwa na inu kangabo wandu wajoka hama ukawafanya zio au wafanya dictionary wetide kino wandu wajoka hama wafanya dictionary au wafanya zio au kakuti na wazire nda harimwenzinu ikaurambia ukayangu wajoka ufanya zio zahembwana ya unafiki waifanya iyo kare na uharaya edabo wandi sandababi wahisizana ndababi hata ijekeleo Babdala Alliance Agua wamukaya ngojo kaufanya shio abantu nardele wanandro babanu harimo wandu warejezembwa na inudi ngoni wende kina haini mkomori ya roha ya jabanu ya jaha ukweli ya tahe ya wanene ichaitikadi shinu shazishinu ngotuko wabakanye dabaka batinrogo oko wahulewe kawaja hunu ngwatungaba ukaya garendao Facebook FM garendao rawana Abdala ba wende mruwa mbwana ulohunu wahulewe na woko atujwa uka wende usankado wende umenyo wende udapanywe mbwana ino yabo lazima donc emna message woi wao tishia ari wamba ukaya ngojo jibu fahari ngojo jibu shaheri ngojo jibu aini mruwano nawe ngojo mjibu sawaundu walo hule sa kuna ujua ujebanu ujibu wanramada asiri lohunu komori rihuo nao kairi urijibu sisi rihurongo zao sisi askowa waungwa hurongo zao shangwa hurongo zao hema dhahabi mai ulo nayo sa sisi ngarambao zembi uzifanya ubu Babdala Abdul Hassani haini mrulo opoza wa kweli ufanywa mbwana ya kweli kadoka na nimero za hahenda inu wanruano haini opoza wa kweli wano nesha itika nisha problemu ikayaonde shilio chinu ikadwe hundri hana nimero za hahenda ina procureri nimero za hahenda ina tijindo obi nimero ya ikaundi hanizo akamjo subutilabe ukaya nimero ya procureri ngaweniyo amjo subutilabe kaze nimero za wanruano ngawenizo ti ukati ziono tizienshi shanga mzifikiri kay yende namna ulio haizo yabo Babdala kuna ujawame ukaye bwana yinu ngawena shio shahe bwana yinu ho unafiki wao shakuti na shio shahe bwana yinu heze kweli za haho uzile lilio wa komori wede mru wa shemeza handani ukazalia hundurwa wakati bakaurelwa bot banu mfikiri kabanu borada za banu ngari mraoni wede mru wa shemeza handani ukazalia hundru wakati bakaurelwa za bot zila na azalia kawatanu kajafanya kampani washenzi wa hao waroha wende hiyo wende wastrive ze voti za kaiwa pia wajabu wakati bakaurelwa za voti zila kupua wana washenzi wa hao waroha wende hiyo wende wastrive ze voti za kaiwa pia wajabu wajajo Facebook FM wambe ukaya
wono wa hunda wambaza lide ya hunda yode media ya mando ya shemeza ukazalia hundu kabati media ya subuti yafanya mafiti amba ukaya banu asala hundu ya media ya haho yode media ya mando alafika ngojo kwa jabanu jodo sasa nya wandu we wambia wandu ndongoza za mnyanya rifamu swanu dairi ekangojo kufanya video abana homa kakuna kufanya video jibu mrwan sango jo jibu fahari gojo jibu jindo sasa fara leo ino babanu ra uzingarenka babanu kairi o wakufurwenzi inuri wajua kandu wakufurwenzi inu hanawe akabanu wanu ngarjwa ukana banu wanu ngo madui wehensinu sabanu wewe wamba ukaya wewe uende uwaniliwe enzi ufanyaye mafu ya sera ujibanda za jele sera ukazaye maya jau wandu wabaye matoba wewe ukazema ya jau ngono izo wandu warenda wewe renda wandu naye Yahuba Abdalla kula ujobje banu ujobamba ukayanga kufanya shio kufanya dictionary kufanya encyclopedia ya hembana ino ikafanya encyclopedia ufanya shio ufanya dictionary ya hembana ino kuifanya nai abahia wafanyozi wafanya ondro bawa sitene wafanyandro ngabo wafanyo na isha wewe kuja toa na wajana resulta na kwamba washababi mkombozi haini dzina la hembana ino hulirenga kujinika wende hata wende unjia virusi bungu kosoni mema journalist wa Komori abasa wende wakawa ila ritmu ya hao ulonio hiyo ndio walonio kama si journalist mkomori ya johimilion wa hembana inu ya wambie ukaya banuwe wa Hamada Gazonge dahu banu ya wa Mutinge dahu wa Aiman Inge dahu wa Fahadi Inge dahu kama si journalist ya josubuti ya jabanu ya johimilion wao ya wausi saheli hiyo imana watu yoka uja wajua hiyo nda wakahuja kumenya mbana inu wende waranganya mbana inu sazema za criminaliza hao ulionizwa ukaya ushinda adilisha mbana inu utewa ndo arma mhardati wa ndo ukaya zinu kweli rio no juzi hujamba ukaya bala bashari ngutaho atiji bashari jitahe tawa jau ujango denonsa ukaya ani bashari ujango denonsa ukaya bashari wende wa découvrir umrengo wa bashari eka découvrir umrengo wa bashari wabdala hukuja wanambwana eka découvrir umrengo wa bashari harengwa hukuja wanambwana shabanu wanambwana ndia wanambwana yawasilishwa mahala wanambwana huyu wasilishwa mahala na azali ngurumo ebanunga nzokamba ka huwasilisha mbana ndafu kuna ujua kwa shababi mkombozi na ukuti na wafanya ujoka ujida ukeshababi mkombozi Usmani Sonko ya wana yatoa makisali wale ya rengaezi ya rumao undu yote ambakaye shababi mkombozi hakomboa Senegali harenge Senegali ngurumo sakuna ujoba Abdalla ujobe ukaya we shababi mkombozi garjwamba ka wewe mengoni mwema shababi wa Komori shababi mkombozi wetsinde kina hata wewe shababi umenywe bwana yinu wewe mengoni mwandu wamenyawe bwana yinu Abdalla aholewa yinu hasharati no ujufumu no ulaba mndifanyili ya okarna ujware mbeni nafasi basko ina wakati wandu waloma serio wata wane bwana yinu ngosungorudi kuja ware mesinda no warejeza dingoni haini ulewa kweli ukayangu taho ya hime wane bwana yinu ngosungorudi uja mvuru mrejeza dingoni wala razida wala yemu yi razida wenge jau razida nge jau ta razida rengwa yeho a Dr. Archimed we jau wala hajame nyambana Dr. Archimed arengwa yeho haini mru taho ya wane bwana inu kweli ya njeba na wane bwana inu kweli ngotungo jwa kumtafidi arengwa yeho ya mgarjo kama ukawesha babi mkombozi je Abdalla kada wenema bahaya haho yao ni mitulu ya haho hiyo udu wapo wenda mahalani kadha wejewe jazo mnyanya uwe yao sauti jabo ujaura mdia ukanga wena dictionary ya mbwana bakuti na dictionary ya mbwana
kuna ujua jeurambia ukaya ngawe na dictionary ngawe na encyclopedia bwana na bukutina encyclopedia bwana bwana kujaiwani ya hata ikanga mwanro jokamba ukaya waniye bwana inu timzima dami no timruha madami urekonese uka wewe ndi ashadu wende criminal wende asanse wewe bwana inu si une video ya sisi wa juzi alihamba ukaya bana basahure je Abdalla wa kweli bamwe kuja paroka wa kweli balikanga mwanro jokamba uka Abdalla haka wa kweli baharengo hafungwa ila beaucoup de personnes warengo wafungwa sababu ni bwana inu abakarana kamba kao wa kweli baharengo wafungwa ekanga mjokamba mimi wa kweli bade katifanya dega komori tire ngo atifungwa aho minti wa kweli bwana ujoka wane bwana ya kweli de ya bwana yashinda yafanya system tule manya possible zinu ya sabonti wone mru wa kweli ya wane bwana yin sheka rengo rifungwa sonti pia ani rengo ritwa garage sonti pia mafava luwa ngo hungo sungulia garto kamba ka wanu bwana garto kamba ka bori wana bwana kaja wana bwana da bwana yin anga mia pia da wakara adhibu Abdalla kama batu manke respect sava kaya batu manke respect banu sava haini namna wanrojo kaurenga wanduna warenge shami imi Abdalla nsina kuva nafasi minga mikomori mitsida wale wanrojo kama ukaya wango mangani hiho balango ujango alizoba minga mikomori da minawe nga mikomori minawe nsina kuva nafasi ranguleo haini wakati njo ujua media ya njo ujua ukahunje harma media yao ankunje harma media yao ngo wangu izo wanzao no atake wanru hembena inu wataho iwane hokweli bahintsina kuva nafasi ngamjohamba hata haini sijoka unihuraga jo unihura shanga mjohamba Abdalla kuti wakairi arimwenga na inu kutu rengeza ngomenyo shomba banu wakomori wahadaliha dabu huonao haini usikutu ngorenga ufungwa wale jaziwa abaka wala serio kuti serio hata banu jo urjo kamba yeserio ndiye yatawa yanzo yafanya strategia wa sisemonzi wondo urjo kamba yeserio shatida uloko mori yalohonda niahe yalona zemedia yasungo uwa ni karezo ya wapara weje wa babusa Kajo kamba ukae banwe media ya Facebook FM yo ndio resisi rakakuilewa swanro he opposition rakakuilewa ukaya banwinu ila dhimuri irongolewa na wakomori wako zao urabazi wa radio komori urabazi wa harmwe radio television ya komori sa malgré Abdalla Facebook FM yo ndio yasunguha enemy ya wa komori parce que kai vale Facebook FM yisunguha do wanru warengeza wensinu Abdalla wallahi billahi lillahi rasulika mjajo parafatihu mjamu mbabu sajuz emana maka parafatihu ya jamu ebanu huta wafatihu ya jababu ya harma Facebook FM shakiki de la republique kuja kana ujua jababu hiyo mundo hasharati no wizino ushanzi no na haramu mlonu mtuta hamwambiwa dabole winu karna humbani nafasi no fahva lumlonu karna humbani nafasi haini baba nur jo kan tingar jo mambani nai awe kanga bo jo ko kamitsulu ha umunga fa au maburunku ya jo ko kama hala wajabu wajado mbukaya abalai bwana wala balai jaw nguyo jo mjar ma famia yangu istasha ele ya jo kamta dare famia yangu swanai eshele jo ko ja me ka bala nywana yi bala wo jaw mezwe jaw ibanu kamro njana takya zabari awatake famia yangu zabari shantsina kuba nafasi unje banu uje umenye bwana karna humbani nafasi nywandu menye bwana inu jebanu njebenye bwana inu haini wakati jo wisili mruha njaba nguta hamenye bwana inu garjo karna humpa nafasi garjo mkan na ke opoza na ke mruha serikali na ke mruha wat jinobi haini ujonje bana taheri menye le rongo sitwa juhari matake kamruha jirende bwigwi mahala au hajirende kalala mahala guta hoyado mawandu batu sisi sitwa jo jirenda ngava hauri jirende simba rido mawandu batu kana ujo wandu na pasto wandu fanyezo wanzao babda ranti wandu tranquili wandu fanyezo wandu wafanye wede wakentinda wene Facebook FM da wene Facebook FM ne mitulu ilo hiyo au zanga basilo hiyo mndwabo mnyanya mwe parao wandu wapati uno wanya wejai hojawe babu sava au mwende waangarie samtije mjammenyele wandu walio harmemba na inu wawanao zode za kaunti ya banu nje nzambe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
eke message ya swili eka ke ja swili sito rudir panye na ya saya risiburise hauka karna ule mewa za telefoni za hatu za credit za hatu o ata wakati dabala amtume ato wakati wajopulo warepositwa au wakati rjopulo rjerengware wajopulo wajorengere rafungwa baba nutambi wawe ukaya hani opoza ya hima wangano nao e bahati de kaka janja magobani akola ngumenyo bahinga siradhiri fe magobani da haran dahirina wabdala shakarna ukuva nafasi banu wabdala wallahi ngamhulabio uraramba hosungo e ka juzi ramba ukarim labani jawazugu wabahe safara leo ura ramba hosungo wabdala karna humbani nafasi zuri za kaunti ya Banu Nzambe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Manadamu mwana oi watukufu oi usiku wa helo witi le nefu wandu wambangwa ziao zevoti wambangwa jozia waimengoni mo wandu wa pulwa wende wa Samoroni daena bwana Mantisani waimuhoro shelea waimuhoro oide ya siha yenda ya tuono wandu ya bira ya henda Place de l'Indépendance yenda ya bira ya mbarungwa ohabaru wani yenda wenda hezele baya yambe mtori ritola omijini ya turi jawani jari mundoni okobala Abdalhambi ya ziko juande za umba jini hambi ondra jina mjuhemtra wenda mbia ikomde duka kartuenda lo 8 halafu tuabilo o atuka waparo wambilo wa Simoroni wala mingoni wema shuja haina shuja wana bwana yinu ya janga jezemaline zemvuno wakati yaona mru yanzu ya menye kana mba nafasi haina mru to zemaliza haina mru lo preafe haina mru la to wakati wahahe wallahi kila jowona mru ngufanyo betizi na trahison ya mbe nafasi kenyi wandu mtoto makabya bosoda bina mdase mlale akatsa mangito hana beke mba unondongo ubi mtu samba gamto malini we azali ni funge azali ni arete azali riaunieti hatu yabo mna haramu na kemtate na kembaba na kemjomba na kekoko ndo mwanangu anzo rikenti bandu doanga miye wandu wa fomo barini zenzaya se eze achalizo pia na keti chindobi wakati na tuka ujua timanilia wakati na mjua gamjo mzamisa aina kati njo wana mrungu wanzu ya fuse na ngamie bahinga mjo mfusa ye rantiri makamisi Allah ikawa wandu wala nuwatarumio enti inuti ya kishenzi inuti ya kina haramu owanangu atarumio wa wazaya kabati mdushindu atarumu mwana bonti chubano tindo mkojo la pirizo kojo amba mdeda atarumu mdumbaba ya mzati wala nga mtuka amba walati walivi watu wafanya video ngabo wandu wajua wezomi ekipi ya wana makiritas kabati mdu aparo kiribanu na bongo wajua ya ukome kiwa hibi wallahi wenji wajua ukeme kiwa hibi dhahabi ya watu shakabati mdu dania parusi witi ya mbeza kweli na mwede mwahime kome kiwa rande kwa bode nga mdu ufeze rohumla weze nkangaya ele witi linu lili mali liwaha waya kanta yanga misema chui ya hii diaspora mimi haramu kama la mwezi ya uchocho dawani yangu hondo mimi haramu kama na atakiki wakai kama timro hezi uchocho ya charongo lepan halola aba hangu jodo majisi ndai baba sema jana mailiza hetali la washiwe nyumba bainge timugulile mariziko ndo kwa tumbe sheriali na mtamrugo baini ya nyoti pia inu BBC inu ya ulemengu kamili inu andupe ngozo jamani tina uba mdu nafasi abenge batijo mdu bana amustei bufundi mbaye utije banu tena bezeno wandu wazamba zinibidi uzambe kakweli wana bwana waona mdu menyo waona mdu yarengea du yaho ya jaya inika mikiro ile itoka evidence ila uyo utu ufanya shaswabahu de ya elewa ya uka bahari yakana hasara ya mwinyi shombo swabahu ya twenda ya fopirizo ekasar koza mfungu eziliba swabahu de mwana nyongo wadaula hakinga mwana bwana Sarkozy da mporte a plainte igeti dabora juhare ndara faho komisaria abaso bahatu kango bagoba dile lubano shele ba walihisi yabo elewe ukakweli wango na waki wango afanya manifestation angalo wazazi wao mana soba ya tufungwa do wazazi na sibore ndara za komisaria chawo bahatu kafungwa boko yo corruption alafu lelo kadongo paro Sarkozy ara wayanga mize mwana nyoso abahu abango no bwana daona yuje nayo so abahu azimi direct bahibo fundi mbaye
tu n'as aucune leçon à me donner. Ya ukanga menyo bwana, umenyo dawe bo wajua mru umenyo bwana utosubutu wa mba. Uso dawe ne jama dawe. Umenyo dawe bo wajua ukanga bo mru umenyo bwana uto umwambia sha umbulia ya lelesa. Na timo tisho namna na risa ramdum zate. Ramdum baba ujo saidia azali kwa amba msheshele na njomkanti ya. Kana adabu mimi fahari mine kana adabu harumu watu adabu. Tina ustehi fahava luliro hitwa kanga mato mistei na bode bado liste kamchika wana bwana fati huya po ndo John lise sum haubelu entwa bilo ndo amkazeleze mikro bwana waziri na bala hamba ngo risaidi ngo tukopara wandu wasire ndera usezi ini ya wandu antipia ini ya zali nanyi parona wati parahula abola muha yoni yona tuwambi mi journalist iliwafikiane ukako mliko si journalist wasomaka ilibahi Rabi o journalist sha utambe utende ya bwana utambe bwana utambe kwa shababi mkombozi ngabacho bakuta tukaizozo ntipia udori do parwana haramu wabango wano dawo utocha hambaga we de pasika izozo ntipia alafungo parwana wano na wajo wadorongo dawo ni ha mimi ngemitika na media Allah hikena tutasu mambo yabo na wafanya kafi na mkaribu kwesi ni wakazi wano yabo pia na mjemu marama sauni wate mdori wate masashi pepubeli wafanya imani ikakolinga mwana bwana tijwa lali koda oni yangu da mjamrogo bayi nu media ya ulemengu nitabo ni watine pwazo yabo pia au ni ite onzia liho yabo nini kondo njo magari ni hondo ya te bombi yabo na autofa pia ondo tongo shawala wana na ngo ini ondo onti pia alafu yango majindu tayo juziende akanti et dontologia uswe hazi hazi si uliyo de media ya mando si wenda mipango majindu yao ya haranti beze kufuruza ba onde to bia bide zero boza ba waruka sibaru gari wada obo adwari badane dantologia ya hazi no mjena ina mna rasomesiwa nous sommes là. On se comme là au bas si tu as quoi wata. Rien namna rasomesiwa ebana wallahi magoni mwezero Mwenyezi Mungu kweli awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwa al-khallaq. Hakika Mwenyezi Mungu wengu juo na dabo ele jindu lenu ya tulisoma wachile we akawaikatina tawa ya pa ya ijuao eba wenge do soma be sato jo mona ni uka ni de batiri ya hezembe ne zegafa enge we do soma aina mndu mvumba ngo toba tativiti la bareka enge ande banu wakazi wa baba la croix rouge na fleshi abo kana attention interdit ato magal poro hule na mjeba hula makabo masutu na mjere de magal poro enge hawo nombo ha unu besega bwana jue wadokamba unu shaifu atwenda ende yamle ele chichinga kula he komori licho la dini licho wode wa mano uyatukwambia wa komori kama tativiti aina mdodo ngo nyangule sisi ze famille zatu sisi lelo ha e baba nige ukana famille e ba utokate ya kaba ngo awe na famille e diaspora de ya hujusa ya hulo abo mdutu hawo de on warenge mkandra awondo warenge wafobo we indini ya gauni la mazi yo joti ufanye karavati tena je usikwenda warenge Bavaria ira tepe wakaza nebera ata ni yakamwagala tozuhe matsu ekagode le va ya va usiku yo akaza na miwani wafalasi kaharege bala bera ko mdufikiri kasketi ya nyumba ino yuko kaza warme madirisha edarenge chatira bala nguvaya ja sapea de fahari yo kama nendo kotilo tukana mbravaya bando bakana duka ele duka ilo anrupia wadonda yabo bando kotilo mbra sape yo directeur ya mbria ba journaliste shabo mimi era katina galele va ilo de linsesa lijokali ni uwe macho na katina galele ezaiban deza ile chimbo la ola sape comme jamais ha ewe ala wafa ewe de canvas ewe katakana mroda honi ho ya mwambia kwa mroda obo elinu fa odadi pi ufa yodino elinu luruda elinu do bia unikado le fa odidu seli bo wawleme gudi labda bese kulo baraja kushekeza enuko tulo kombra fire bana to bangu mimi to fire mimi no to sape bangu batulo no sokol bato bangu popotolo vayando hana manade tena tukakila bere ukalantiza rumatelo bangu ngalo namba popotelo vando na manadamu popotelo vando na manadamu na mwele wenda sape yijerlinga bana to bangu mimi ngami nangu shobana ko tu vando na inu itoka mabanu banu abomra sape mimi namwambia oni salam tukum na mumone ezabili vanu ino era tepe ni ulo ulaya ile jino ndo ko hema bisini tikaza yebere yinu tikaza nakoti
la tiala maukami mustarabu akazibira ape comme jamais enge uvayando ustarabu wanafanya bahi kwa banata bangu wa mina karaba kishole hauvazi jema lovazwa mustarabu ye mapopoti ya Zahara na Fauzi yapomu anungu ni vungulo yajoka mastajabu ya mwando banutiju haukaka batimru yako uvazi wando rahane mapopoti ya Fauzi yapomu na Zahara mitame ulimjini wanu wenye nasibu nzaza washamu wanasibu mapopoti ya Zahara na Fauzi yapomu yovayandro rahana nusu ya nadamu hena mru ya kwanza faojema akwenda bo markasimu akwenda bo abaruani nchinda libidana raga kaja sema shaina kidi hakawenda ilizo kwa bidana ndo huni unabe bobo eba nuru ndeje banu boda jiwe ranzi warenge ekaravati ya irate inu bovoir komeyema popoti yala hajwambo inu bovoir iyo yakasa bo ndurenge reference na popoti ebenge banu watu kufwe kabda inu enge polisi de brigade de recherche odo e umbono timor ya vahind indini ya veri na nyikudu na ya zinzanu na ya ruju na ya rjau na ya zambarau na misitiri na ajuta vertige ajukanza si fole va ya fa e ajukanza si fole va ya fa ya ajunza vertige abonge abo watukufu ngamwana bwana ngamtowo mali ngamlatso mvu ngamlatso wakati niroshe azali daine mafaha valu warotsa wenti hatu haina mndu njo mmona nguri frene bwana hatu nguri menyelo bwana hatu nguni lapizizo wandu ni wanawe bwana yinu jabega ja Faruku ja Dr. Ahmed ja Razida jo wandu aji basi sina mbana fasi so bana Razida wana negociate ari Razida parani kwa miliard Razida ngino wanazibidi wakaravati ya tuko wakaza dawa ega kanaria ya tukarende ya madao shago tsanza urengeza sifaza zikaze watu bayintsina bambu nafasi nyinyi mtwa utwemba na inuge wanaoda hupi ngamrejeni mwambie nyaukana azali akaziziwa yauka 2026 mars nge video ya lawa ya rumwezi nguono wa Komori eya wanua shenzi mabweze wa ruma wadazao kwa naudisa au ngwarengo yezi hao almuradi Mwenyezi Mungu akaurongo arume Qur'an hamba wakatabina alaihim fiha anna nafsa bin nafsi namziye ila baba Qur'ani ya baba nkatala kutila iyo nja yona bahanwa na mitso mso afukado zinji kabati aya ambao mankatala kutila yamba wakatabina alaihim ri wa farudisha ri wa oblige fiha harmiyo Qur'ani anna nafsa bin nafs au joto wa roho ya hito ya boye ya zali na fatihu ne ya wange video zito ba watowe zero zaho wanyanyasi monti الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم ان يجمفنياني وعدي فاعتدوا بمثل ما اعتدى عليكم نمتم فنيها منو arudi hamba walakum fil qisas hayatun ya ulil albab ngwajo majilisini boma bwete ngwaendo mobalini boma bwete ngwaendao harumweze dine boma bwete ngwaendao harumweze suare boma bwete kanywa ume na mwari hitwa au msoma bareni au mfanye mbanu wo yabonesa ukamtikiwa na au mdaze mlala shamtikenti mdori teza nge mwanama mtukufu uko unaanza niko uanza kufundi mbaya utiparujo tabanu tena ujaona mbia ukana ngamenyo bwana o amenyo bwana nda nyima juo wamenyao mto wazia mtijo lapiziwa mimi ngamtoma pesa na Johnny kwando shangu ngamtoma pesa na Johnny kwana ngamtoma pesa na Johnny mtata hangu no iliri mrehitwa no iliri mfunge no ili ngamtoma fura gari ni no nda gauche na droite no dungana na wandu no ili wa rete mzee we no iliri onese o wandu wa msaidi yao wa mpara uhunu wa mwimili yao wa mpuli wa makonseye wa mlipili wa mambasati hizo ndizo zafanyisha abwenge usiku leo. Alhamdulillah wa shukuri lillah Mwenyezi Mungu abeha mashuja waili mtojo habo tasiti mruza rogo hizo aina mrujo to wazali banu Allah ngarjo mhimilia 100% ya rumenti o shashima hamili
ekahalibi wandu wampashe hitwa na regeze mali za hai na yengu johunda parce que mimi ekeni ujorenge ntini nyima juji mlone ze nyumba Ethiopia wallahi ekati mshenzi fahavadu ekakali jamu wani mahafaize nyumba hizo sito ziraze au rezulize wansha eze mali za hanyunyu enyumba yuko liba ko liba zume ngomini emkawdo namba yuko mjakabula ndofunga tum wana wakausoma udonu kamazi ya udo tamba marashi hizo pia kutoka urumie mapesa aruma mahamili wa havila ntanula na mbena magari chao ya uya hibe mali yaho wa Komori aweze mali hizo ngarjo zi récupérer mtila temvuza bure mdore nga wandu wa hane chao ezabili tishia mwana maka urungu arumwezerezo hamba ukana eke uhibi ya mdurali kume bahingo jorumia rali shiwi no urejezo unono ujo urega ojo hibi ya mdurali shiwi ojo rumia ziwi chana no urejezo unono nezetabu ne mabaya ujo ya ona rume malaho ya wandu wenji Allah tallahi wandu wenji ngwala lawa malaho ni kwa tusiwa aba nunga tsinza ojo banunga boyinyama hono banunga fireza alhamdulillah no wandu wafamo barini nezetabu rajaranga milenti no nabuka sina mnanti ulona mfi ulona arudhi ulona gazi ulona gashi dije ona sana watu kwa fomo barini no fa Tanzania wanaengerikana wanadamu walona hamu kabati mnajua Tanzania tena tula bala wenga mbali bila fanya operation ndio sa operation bala wanenge yenye mtatao kana ushindo stamili wa mtia yenye ya ola bala wanenge ndio ajwa itia tajiri lo hula lende salu basi mtatao wafumba ba wafu izonge bidio Komori wadoelewa banungari udwa wao Tanzania ro hifabo wa Komori fo réveillez-vous tula bana beti kozesha ya shabanu kana problem sa inuwana wanjia bala wanleze bidio fanya mnadi wa mwangamiza ezeno kwa hizo Komori wa wafu Tanzania pia ukawa tokana yanuti majindu ya autopsy yanti majindu ya topara wandu wanti wandu waelewa wandu ngo kairimbi labaki ya fe Komori abasa eka kutunwa na médecin uju assiste aina ndo wanzo fanyiliwa yabo wallahi bila mndu atende ndamba kufanya operation ya rumweze tisu ngatu go to weze ndoko wazitondondwa achintu abili ufu na wala timro kwa kana bwade umtiro abala we aho muhuja abantu chao na bala we isawa paswa warenge pia mimi kama zuki wangu zero hizo si mundu zuki wangu mwangu wale atwe bien aide nasome sore mwa mnadira ndio ule bancha chao basi wa makamisa wa mungu hafu ze erreur ile ze fautes za medicalisme za medicine zinu kala simu haraka liratrape lisomeso wana acha sema da hubina unogolese likole namna zili mna woto msafari ni ndani kiwaza likole ngoto ja wanu ja Facebook ja diaspora bas kabati match kabati mwenje aruma msomo ulonuo haribaki 17 na 20 na 30% na weze tipi ya walo msomo wandu watoli yao na Ethiopia ngwao 80% 70% za hona zioni wandu jana ngwa fanyo baki ngo wandu 20 ndo bas so nakabati msomo wandu ngwa jinga ngwa malaba niveau idangu shabonti jorengere nda hobe ko yondo tukantu wafikirisha tu ndo kwa ina malaba lo sura donner ngo so wana pia wende majilisini huwa ono pia wanu washenzi watu kufanyaza wanu kwa sina jana nti ya numa veke ukano ngabo dine ijomla bimla ko ngale nao serikali tayo serikali ga chokoli yahudu editsa majiru ya tukanti atafanyaza ndugu ni kwanza antina nafasi wangamina bunchili wangamu malaka ngamina hazi ngamjiko receive wandu ngamti rumo wandu ni tundi msomo malaka amanzo wandu nifanyie cha tile mewa mdalo pabisi taina mahala kutosha wakazwa nyungu botiho washenzi wanu pia kwa tuko junda wende basi ngamwambio ni nyima jindu mabanga mwanawe bwana danyino walo huno azali kamjajo zijua haukaizo yajo zijua mndu mtundizi wanzoe bwana ihise azali akaziziwa hasinye harume delegation ya Union Africaine Communauté Internationale ya azali atrahise kadombili ya mwiso Mars 2026 azali ngebidi ende zake mikataba hiyo isaihisa mabwezi ya Komori galalao fatiwia ya lauze ya jaru mweze chuli afanye mafoto ya behe auwa igwatu hawa onese daona mwali na nzuwani na kazicha yode ya manu ekaba buhamru wanu ya mre hitwa emru wori mru aweri mrende statu ya ukawede mru ya unie Komori jafanu haunga mlalao mtende hete mabwezi mla mga rituka wana rido mwangali yana rumweze siro deneri mwesinganie maelene lefeleke iyode mbana mari ya ukanga mwana kabati wano haya Suarez wale vishi na bajana maidi azala jwa iso yanende mono helenche na mnare gwabala pi sabo washenzi walone mahakama ikebane mrwa haumhu washila Abdu Smaila bane mrulo na haina roza jiri ho wonono journaliste mhulo Komori sabo ma journaliste wamba kwa walwatwani na hubi ulo Faransa mrwa fanyo hazida ona iwe negociateur
hariba nguparo habari usiku ngumparo kadukumi ede uzambiona kola simrulo naro Abdismaila na rugozoma haka mangubezo hazibe haunu ani para negociateur wede alingana nawe ilale mana procureur nda kwa mrongo aeroporo kwa shirwani wambehani mwede mwasome wa mwatunda mrumwenza ambaro hekatide ele mnapuru kumumbeni wandu mdeda nyinao angala fatihu wandu wadena woti laki wodi toikoni uo majamvi katina bomrumwenza roho o mwambia ukana bomse nje maja uvaja to mnasirwa dela ve uo ba javeni ba yo mnamodi wakale to we mikuku ba goto na saramba fie mikunku na zembere shiri neze bangili ata wana ashara sakwa tuna bangili eba neze bangili ne mikunku ne mipira neze ndi tibra namba wa ititi menye haka useka skote dingoni imenye ile chimbwela ndi mri ambanga ya romance wantu wa wanji yo mijini kwa tungo uzina bali mamogo si yale bani sikatoko finalize mimi ngaro amenio bahe fundi watu marehemu fundi watu wala mtuma mimi wallahi melantuma mimi wallahi wala ntuma mimi. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Kuja kuna mtu wa shida ona ya bobo fundi mauzufi mamedi bwana kati Abdalla wa gwaza bwana wangu bwana mimi silwanza nikoleje wangu jabe Hassan kuja ona mtu ukada onaye ngono wanji Abdalla wagomba funa domba walo amajo matale komma ba udorejeza ashile nei wana wendo la fundi ya cha unwa diaspora wandu wa mtawa pia wenda zao na twara mwimilia ende ngwangalio ele kulo sharia wadonte za shereka egena to milero ezini wakanizo kwa urenge babe zangu bali urende ewe utowa hindi sha yede namna falamma najahum ila albar zarigari ali usikamari ukutina zorenda utonde uparone Abdalla ngode ya uravise ya utetese alwana tashe ya ndo alomanga alimdo paru ya milero wallahi bila hata nono ngano jarikani la mvinyo katoto pale josubita rongo namna ile obo nono ngao ndo mbarali kume awao ndo mro abage ato msifu bwana fatihu ekanono charge weriali e bagari to mafura yo usifu fatihu wala in shakartum la azidannakum nyire marisom utoto taban ngao na party ngao na mjo mkazi ngao na wandu bodo wanje Abdalla gomba funi amba gufinalize yakaushi adami yashimedi Faruku wandu wale unupia la fungo mkono nsizo mbafuni fundi wamba usomo Abdalla saba wandu wala wandonge ndo swafi wandu wala wajitole wandu wala ngwa na hamu izo biduma bi toba minga mjona haya banta bakaza uchahunu fanya jazali cha wandu wamvio uduka nenda wajona huremele koti nono ubali beka wona mdu ndrina ka wona mdu acha media ten washila asubi ondo daru orlire ndera mlideri juhere ndeni siri jore de chao alafu ngodo akensila na Abdalla bado ambakana ngwa to milero yo atamama tu aka ministri Mahamad Jana maili ya kaja romo no pochona to milero de UPT sura kauto sambi arenga se miliari ne se milioni e partia hen mbaka uro mtoko ya to mimi nto mono pochoni bala na menga mpato ezo jo tuone ke 29 to mbele ba mi atele bwana la vijana nsini shaile bana na kauto de bwana alafu ngodo akenti usoni mwa gari tuone ana kufuza suma bwana cha umatuko macho shado ndobo Mwenyezi Mungu arone sanini alafu uta ukauta sama yentu abini ngoto uteze shere diaspora ekamtoba na mahaja ekasesi karja fanya ila ndugo tuamben tuona atasedi Muhammad bangwa ila kulo shari la bangwa ila keljajo par jorongo namna rongo yi zina tilingo si ngoto tona mdia tuparo to wale bara la vichai ya tuparo enda bahanu zina tiba yo mafiti zina ti na balenga hibu ara likume ajosoma itima kume na badiri yarudia swani vertige yakeka unduru kwa mama kume. Non. On va pas prendre le mien et me manquer respect. Quand même. Ate mafubanduchu. Kemda ya lisimna hivi, yoenda yafanya mnarugo yo jashukuri ya himida wala ya vulize mna info hanu anyi, mna chili, mna jumbucho, mna simsimu. Yo tuende ya jashukuri ya ate madofe. E mafubanduchu kenga nyarumweze pisini, eka uyati ya mna info hanu anyi yo ula baraba bejele ya zungu sajaba, shukuran. Halafu wengo subuti fahari na endele kulo sharili nungu wa manao. Ashaba nkoli bomze ula pizza Razida ula pizza Shmedi ula pizza Shafiu ula pizza Fahari ula pizza Habeka ula pizza Salma ula pizza Ziyadu gosi baba no la pizza Fatihu la pizza Usfai Jihadi la pizza ha wanakutina ndo anumla papa rumla pizza kama ndo anapomla pizza non mais quand on a reçu al-aqil يا أستاذ جمال مالم العاقل l'intelligent
idha akhta, s'il commet une erreur, ya'tadiru fawran, il s'excuse, il demande pardon. Wal jahil, mais l'ignorant, l'idiot, idha akhta, fanya erreur, yatafarsaf. Shabale mana nakahamba, shabana jao. Kibr. L'orgueil. Na yolengo ya Mwenyezi Mungu. Tu es venu me manquer respect. Tu te demandes pardon. Parce que uyaru machine te demande. Kuja demande. Ma wana boswazale ulona mapesa ulona ngejize mdiadunga yabo. Ngamano bwana namtudilie bena surunge jo ujati hali. Shamnyeze Mungu alibeni ulia opia. Le makuiro wanafiki le malaba le mabweze rohara singa sibanu hatampakale basa e ujo kanza litimize bwana na baki sha ule mengu waisawa wafikia na uka azalingu zijuo sha kanza tatazo wa komori inde manana kufanya d'urgence mwambie ni ya ukana azali ngujuo daeno wenyi ya ukana mars 2026 ketubidia ke hapo eshondeti shobo wangazicha eshondeti shobo wa mali eshondeti shobo wa nzuani ngamdenga mtinze embuzi hiyo au ngamdazao mpashilwa au kanyiti wanadamu mwamerite manilie sheo no wana hanyo. Attention, e sacrifice ilifanya winu kartu ifanya hasis shado wana hatunu wajuhu do wana hatunu wajuhu mshenzi wa belu pour une fois ya subuti yaone sa ukana hakika alifanya na ye diaspora ngaritaho sama. Vous imaginez mdu data ta sama biezali wakaubenza accueillimbi madarau kabati électricité kabati ndongozo ntipi lelo harekonesi ya ukana ya diaspora ihundana na tabu zinji darau la izo kabo wandu lebe yalahi mwana mshohangu badia kimama kele raduia watate wao kwa tulala mabunjilio agosha droite abomiga mtu mabunjilio ne menja abasamtilo njio abra ndwane na mtashira fshelera one banugomdo na irwa ndishiyeru wa telefoni ya gauche à droite no izo pia ngarendao aina bahanu no iliri kombo wenti hatu no iliri oneso onge abo namjue namkema reconnaissant namwombeze dua namkema active bokiki bobarwan bosuma midbana innal hasanati yudhibna sayiat kemfanya action nzima harumeze action mari promete yo de réconciliation ya hatunani ni yesheleze wandu mlobonze ya ukabano wandu walo komori en du ya hawa mandondasi kabati mdia paro ambari voti kabati ya paro amba na ripuli wandu wala zebie na ripuli wandu wala zela douane shahina ya jawo yezo kandi wa hatu indemani ya bokesa fara lelo e ujo laza zalibonti wodo ujo renka e ujo diabeti salama ujo funza wodo ujo kanazela kile yafanyeza lazimu ya zifanye abonge yabo karjalala na mtulilie bangari jobo nando haraka bana gari jobo nando haraka ntidiwa zarumeze dua tina uparu jozia homa biani yauka ntidiwa ze harumaze